bonsam ede enno misem bia begu ama eye prophet owusu bempa ne nkola emiense bi na yentie ni a edi enno mi no echi mesese enani de di kan wo de pay attention tv am sewa se obe subscribe aba ye channel no so na me sewa wo hwe yie so wasan pushi ama onu e bi na me sewa notification e bo hono adoma no bell no me so point so kakra ma me sene a na etwa go wo wiase afa na nyina ye de to attention tv ma wonso wonsa ebetwa bi eye nana kwaku bunsam so wotena se eye life wono de wo kasa efa eye empire ye prophet owusu bempa ko boma John Dramani Mahama na nsenya ebe ye obi aka bi nana kwaku bunsam se ye ka NDC edi for padia papa owusu bempa ne wo fa no wonka ho I was in the book pain say wonka ho ntime nkoye krokoda e bia mewura mu ne ye ka NDC for edi for pa abato eto no eye 2016 no Ushemu pa eye na jegeuzi ede prophecy ebe gu from say abane die NDC for na afanenso MPP for be bukata for chinchimo monsa aje eye akonwa no efre ni sem when no chance wie no obusu bempa prophet obusu bempa enkola abedi na tem se sebi nanim te se omo papa obusu bempa ne mpaboa ne to anoti yes ni mo entimi wa ya na etatete wontuma mpacho eye na nakwaku bunsam sesem ye nyina ye hwe eye afi we kosi eye January owuo besisi eye prophet owusu bempa edem ho na so dem ho na ewuo no ebe kwa masa ankola na ebe didi na tem no ebe hya ase afi o mabusua mu nti obi afa na ne ntu attention tv for so ye de aso betu from ewuo besisi ewo prophet owusu bempa dem ho na kwaku bunsam na de san no no egu ho masa ankola miensa na edi na tem wodi ensam na edoso mienti nana kwaku bunsam emra kwaku bunsam the great authentic man when nyina wo so ebekabe nano anam ye video bi concerning me of Owusu Bempa me ye video na ape na post ye se be ye ka obi pa Ghana ha se be preduasa ota NDC amanyoko na chi a wonka ho bi efri se video am yem no man di obi atam se be kwase ana aboa na sofo Owusu Bempa nyama ofa ne nkola no mema mienu amudi tigo number ba ako de wi o masie di matem manim ahyehye kwase ati se me honye nyan mitisei makeka nema bebri se nyama ofa Owusu Bempa ne mpaboa to ishu ehye no to ene ti se me kwaku bunsam manim na me pese me ka kire sa mema mienu ba ako no mje fo madi matem bebri ni se me kwaku bunsam nya akwala me timi ni di osofo Owusu Bempa atem da me ofa no me respect no 100% because a panyi chen be bree nyame yonko no ana se be bra wabo no me so me mo okota sei abobra na for due to respect sa mo amudi matem ani ma hyehye so Owusu Bempa empa bo atute se manimu no Yankopon fa mu nyina bo ne nkyem mako obesima kama ni woni osema me ade na ho etuntum na de ho efita no osemo ba mo mesimo sa nipa no ba ako emema mienu no abudi matem no mini hwi beka na medemasem amasase yampo nyina moa our ancestors of the land say mini di sofo Owusu Bempa atem asem okan no ana meka say wanye ni yie enro ena wotwa mani na tem se kwase ana abo na mu timi ka se ne mpaboa to se mi kwagu se mani ma hyehye amtie dia mo so meka chem se wunyini ya nsira kwatia na wono awudi na chikura no wono kura na ene Nyankopon Bible kura wo yusu kura no Bible na aka che se wotwa ntro nyamna mka yo Christopher na jagezi Lesia wo say abano NDC has won the election woni baduko bi so wonya jagezi ba bia obi amechia Onyankopon ka ho this is the time you say sa sofu na jagezi enu baduko bi wo mo ya sofu a Ghana ha we need to see to them say they are true man of God me da bia me kam so ye papa me ka ye boni ameka ti oprenye prinfa
Because suffer na jegezi etimi dina simpie so na banuma ye ding. No cause God has told me that NDC has win, but these people will take any political satirios. Say they win the election. Eti se sa that time no. Enye se abani na woso ene say ye to no a year. You yam say can NDC win abano 2020 election ko mo win. Eti accreditation bi ho am see the biabeka. Who also for Usubempa de onka ho. Wonka ho ne nka ho chena. Me catch you pray. Enuna service akwasi ara service asase Nyankopon be ka kire me say ana so na ho ahwane. Ya na mumfa Nyankopon di twantro. Ofa woni nyame di twantro too much. Onku ni nti ana. Ah. Woni nyame di twantro dodo. Wa ya o say mahama e banti no. Ene me kwagu muzame dai me so de na me mahana na me na for the same plane. Ene na me se mahama me na for the same plane. It is a me so there say me no obi nama. That means the person good mindset no woni team no it will come true neither you like it or not. Pa kwashepo I don't care didi matem na no me ka say didi matem ti mo for ho didi matem na mo amudi matem me de me hwi me say obasima kama no oni wosima me ade na ho etum ne ho efufu so wo ba wo ba no wo oba na odi wanu di mi ko mu matem no mo ni sa mema mi no mo wo sofo Usubempa asode dem ho na ewo bi ebesi ho no me se wo da mo pa market mo say he se wo ma me na be start ne so wo so obi efiri ne nkosi na debia na miensa from now to January mo say asode mani bi wu a na me omo didi matem abusuafo de wu ho wo say benche bi so wu a me ko akubo nsa omo didi matem no omo na ewu osofo Usubempa asode ho na ebeba life and color obi owu asode mo mutimi ka se obi owu timo nka mo meka mo gise mo anye tuntum meba life abeka ho asem ene owu amka mo ntum na funu mo fa nkwose efichire baabi sem wadi matem amenka ho sem wo fa empabo ato ezem gbaku musemanim ahihyi me de manim de ahihyi obi anmeni eni ekurokura kakra san wo ha ene menya sika nkoye surgery nyame tumi nsema menya sika akoye surgery nyame nchira de mo nipa yo defo hwe mi do nyame se enra service na mo ye kwasi ada se Nyankopon no se so na Abraham na ho ahwane ni di titikita na ho ahwane na ye mesere Onyankopon bia kasa nchire wo mesi Nyankopon bia kasa nchire wo Nyankopon he Jeremia o kinka vitme yikoteshi be 1000 onyame bia kasa nchire wo wofu ana wodinam wofu unim se amen ha beben na me mahama na a very intelligent man na kembe ko kubusa ka no se ka no kame kawo sana de to mo no me ka be yo me meye me kawo te so man pipi fo nyina hu se wofu na de nam o man pipi fo nyina hu se o ye trofo o ka se prediction o ye nyina ye tro fake no bi ko sa nwa gu na dan so as we si dan na anwa edigu dan so ye de ye we wo hu se 24-hour economy na papa ne de ba no eso wani afi na ye campaign agency ayi Bawumia omba omde every wanyi bodua se Bawumia fa Bible se Bawumia ba wa soro won sanity asika omde ama nyina fa komom me se otimi apologize on the national camera say I apologize to John Dramani Mahama sense ma me ka fa no nyina no na ye ntro ebosirim ka Nyankopon bi anso ba bia we accept you otherwise se won kwala ndi matem 2 midonyame mesome ba so 3 na we are making this signal this ema wofa asikokum some due to respect mumu ase amasofo Usubempa se wan kasa nche wasore ma no me entaskoko manum ba meja tufufu so mo sa fremfu su didi matem bi ma me ba me so ahwe ya na ma no akopa atiawo se do mo no party wa kama se manim ahihye no opa didi matem bi anyam ya accident machine 1986 eye patru e da hihye na papa ya Greek panyin wato diesel e de asi baf store room eti Saturday 86 ne diesel e de soja wa akoma da franchise ya meka safety wo mo ye na nam de kanya eden e ko honum e na gi wom e na ja ne so matenam second print e na shi free me so sei e ba mitiri nyina me hye
me da hospital 2 years 8 months. Sempi nana kwakubu nsam wedie nkole omudidi wate mo betimi aye wona nan makola nso nebu na so aye na ye ntwantwe ofa prophet Owusu Bempah sebe ne bufu ho ahwa wo bebiri wo so wo krum atwantwa